म्याई नामे बोइको पोसफु बनिको छोले ठाउँ चाहिँ नि छौ च्याप्टर पनि ठाउँ च्याप्टर नाडो चीन व हिन्दुस्तान ठुकेट नेपाल पाइला म कर्नाकर बैदिका चिस सिउगे जुल भूमध्य सागरे हो चिक्चसँग द्वीपे क्रिटे मिश्र देशे मिसो पोटैमिया देशे प्लाको सभ्यता उत्पत्ति जुया बरे जुया वंग चिस खण्डुन उगे समय चीने हो हिन्दुस्ताने न सभ्यता उत्पत्ति जुया ठौगे ढंग बरे जुया वन मेटा थे चीने न मनु त टट ढंग खुसेउ मैदाने बस्ती बसे त ठुमट मंगोल त गाठे हाल इमसा नापा टलोटेगो लिप्टे नयगो बबा लागो ठलबल देखल नहर हाक्न बबा लागो छेट तयार जुला हाक्न चुएको छौ नु काइरे प्याउल तो चुयाटक आख हिन्दी उर्दू अंग्रेजी या बिल्कुल पा ठौ छौ प्रकार तस्बिर आख जुल प्रत्येक लवज हाक्न छटवा वाक्य नाप तस्बिर जुया चुन प्राचीन मिश्र देश क्रिटे बेबिलोने न तस्बिर आख चुएको दु ठुकेटा आ चित्र लिपिटे हाटल अजाब खाना हो गुली गुली किताबे छ ठजाउ आख खङुदै मिश्र देशे हाक्न पश्चिम देशे ठुजाउ आख त तस्क फ्लाम भवने जुको खण्डो अन ताकलान से सुनान ठ आख प्रयोग मय त एन चीने आटकना आख छौ तस्बिरको आख चुएको ख हाक्न चुए पाखे कुए पाखे यंका चुएको जुया चुन हिन्दी वा अंग्रेजी थे ख पाखे जो पाखे वा उर्दू आखला थे जो पाखे ख पाखे चुएको मखो हिन्दुस्ताने फ्लाम भवनीको जिर्ना बसे साडी फिउ चालना चुन्टिने इमटा स्नानम या पिमकाटले इपिन चिस खनि मखो एन उत्तर पाके गुली गुली सापे फ्लागो जिर्ना बसेस्त लुगु नाप नाप हिन्दुस्ताने आर्य जाति त मवनी बले ड्राविड जाति त चुना चुन हाक्न इमगु छौ बालागु सबिते दुटेगु जा चिस सिउ इमसा मेमेगु देशे पे मुनो नाप व्यापारी त इमसा आपा मालताल मिसो पोटोइमिया हो मिश्र देशे छोट खासना इमसा जाकी मले मसला हाक्न छेदन त ढुसी समुद्र पार छोट मिसो पोटोइमिया देशे चंगो उर रेगु सरे चंगो गुली गुली फ्लाको दरबार व दक्षिण भारत हिन्दुस्तान छया हो ढुसेगु डेगा टौ खर गाठाई हिन्दुस्तान पश्चिम देशे लु मोटी दन्त मयखा माखट छया चन्द गाटे आटल ओगो बखते हिन्दुस्तानी मेमेगु देश नप खूब व्यापार चले जितेगु छिस अनुमानी न्याफु सबै पि मनोट नप जक व्यापार जुइ भई हिन्दुस्ताने चीने निथासन ओगो बक्ते चिची तंगो राज्य त दयाचन तो राज्य त छौए न छम सरकारी महाटे मको छु गाँच त हो बुँदै चंगो प्रत्येक चिची तंगो शहरिया अलग अलग सरकार दयाचन ठुमट शहर राज्य त गाठाई उगो समय टुपे आपा है प्रजातन्त्र राज्य याचन जुज देपि मोरो राज्य चलाएटा छगो प्रकार ल्याट पे पंचायत जको दो एन एपि मडे गुली गुली चिची तंगो राज्य त जुयाचन एन शहर राज्य ते अलग अलग सरकार दसा गुब्ले इपि परस्पर सहयोग या अर्थात परस्पर मरद बिला गुब्ले छौ टडंग राज्य मेगु चिची तंगो राज्य नेता जुन चीने तो चिची तंगो राज्य त याक्ने छौ टडंग राज्य अर्थात साम्राज्य जुया काल तो साम्राज्य जुग बक्ते चीनेको टडंग पखा देखल छ तो टडंग पखाइ विषय बुन ठुङ्कल तो गुल्ट विशालगु ख चीने मेमेपी मोगल जाति हमले आवेको बचायाट ठोपखा समुद्र अनिसे उत्तर पाखे टट जागो पहाड ठंक डेकाटल ठोपखा 400 मिल ताहा 20-30 फुट ट जा हाक्न ब्याहे 25 फिट दु बिचे किला व धरहर डेकाट दु हिन्दुस्ताने ठजको पहाड डेकोसा उत्तरे लाहौर अनिसे दक्षिण मद्रास तक छिनी ठोट डंग पखा आना दहे दने सचिने वन दासा छ आना खनि छिनी ठौ च्याटो ठने कोचल म्याइ नमे बोइको पोसफु बुन्यु चले त वे सफ्टी चंग निनिगु च्याप्टर वन्तना त निनिगु च्याप्टर शीर्षक दो समुद्र यात्रा व व्यापार ठकै चने भाषा नो बार कर्नाकर बैली दका शीर्षक न सुये ल आ नेना दिस ठकै चंग चन च्याप्टर ge ठुक्न नापाङ चो सुरजे प्राचीन समय उन्नत जाति छक्ल फोनिसियन त ख इपि यौडी त व अरब त प्यावक जारी पाक हे दुपि ख विशेषना इपि एसिया माइनर यागो पश्चिम किनारा चुनचुन गुगे त ठाउँ तुर्की टाइ भूमध्य सागरको सिटे चुङ एकर टायर व सिउन मुख्य शहर त जातन इपि व्यापारी लागि तता हाको समुद्री यात्रा यागले तस्क नामी जातन इपि समुद्र भूमध्य सागर पार ना बेलाय टक्न ठंकल इपि हिन्दुस्तान वो डेमा आ टटरंग खयको निगो मज्जा प्रारम्भ जुगुडो समुद्रीय यात्रा व व्यापार
छगले मेगु एटा मरजुल ठाउँ छ खना चोङथे जोगो बा लागु जहाज हो अग्नियान उगो बक्ते निस्तेन डुम हो नाप नाप यो डुंगा त खाली सीमाय तनि ट्याइ त डट्री गामया टक जिमा तुमी नाप चटन व्यवहार होला आग्न गुब्ले गुब्ले फेयको व्यवहार या त पाल्न व्यवहार होला उगो बक्ते समुद्र यात्रा मज्जाको हाक्न खूब भयानक जुलजुइमा चिच्चा डुंगा चुना चटाव पाल चलेना अरब सागर पारियामा वो डुंगा डिक्ट ठामहरु जिमा ओब्ले आग्न भटिज जको फेसन थासान डुंगा डगमगे जी आग्न आपायना ठो डुबेजीको सम्भावना दो सुरपी मुनुटो जको खुल्लाको समुद्र डुंगा चुनावनीको सासै टुके आपा हे भए दो डर दो आग्न लाला गुब्ले इमसा जमिन खनि मखो नेगु मगा तासा इमसा समुद्र डट्री अनसने आकाश भएपि झंग उसाना नेमा ला न्यालाना नेमा समुद्र यात्रा सास व भएन भरे ज्याचङडो प्राचीन काले समुद्र गजबको घटना जुग व जहाजिटेको बाख यक्वे दु एन जोखिम दसाना मुनुट समुद्र यात्रा वन गुलिसन थो ज्याचने साहसी ज्याजु याचने वके वन एन आपासिया लुडा योगले वन जिमा छारास इपि व्यापार यात वन मालताल न्यागो ले मिगो उके इमस यक्को दामुंकल व्यापार डेको छु गड्यावल ठो छट त रंग पसट खना चुन अन दुनुना ठट मागो सामान न्या अफु एन छ न्यानको वस्तु त गन वयाचन छ गुब्ले चाइना सोला छ इलाबारी छौ पसले उन्याको अलबान गाछप न्याफो ठो काश्मीर निसे वो जिफो हकना वो उन काश्मीर वो लडाकीको पहाडे चोपे फैटेको मे व्यावइ जी छ न्याको टुथपेस्ट छ अमेरिका निसे रेलेट या हैको जिफो एन छ बेलायत पेरिस जापान चीन देश डेको वस्तु त न्याफो अन बजारे मियाटे विदेशी कापछको बारे छ बिताएना सो वो काप हिन्दुस्तानी व्यावल वो हाक्न बेलायत छोट छौ टडङ कारखाना ठो काप न्याना सफयाना काट्रेका अले काप डेक्ल ठो काप अले हिन्दुस्तानी टो ल्यावल अले बजारे मियाटल ठो मियाटे न्य दोलन्डो मिल ठो उखे ठुके चाय लाजुल हिन्दुस्तानी व्यावको कपा काप डेक्ट बेलायत ठंक उनी हाक्न बेलायत न हिन्दुस्तानी टो ल्यावइ ठो छौ अनोठो ठे मुचला ठो समय दावो शक्तिको मफ्टे खर्च ज्याचङ ठे च हिन्दुस्तानी कपा काप डेक्ट झन डङ व पिंगु जिमाउ ख जिसा विदेशी काप न्याना मफुनाको छ सिएसियो जिसा खाडी काप न्याना वस फुनाचना कारण जिसा यथासक्य ठगे देशे डेको वस्तु त न्याको बुद्धिमानी ख जिसा खाडी काप न्याना वस फुनीको कारण छुटासान ठुक्न याना ठोकपा फेना काप ठाइपि गरीब पिन्ट मदत जोनी ओकी छ सिल्की व्यापार ढेउ छौ निकै रहस्य डुगु जुयाचना छौ देशको मालताल मेगु देशे यंकिट टट ढंगो जहाज यंकाचन एन ठो सदान ठट मजु फला फला बक्ते नाप मनुटे बस्ती दयावले व्यापार ढेको छुमरु मनुटे न्यागु मासा ठमा डेकमा वा प्राप्त यामा खजा उगो बक्ते आवश्यकता न उले आपामरो अनले जी धात न जातित न जायागुले विवाद न जावन मनुटेस भिन्न भिन्न वस्तु देखल गुब्ले गुले ठट जुलजुकी छौ जातीय छट वस्तु जग यक्को दयावल ठट जुले इमसा ठपिनु मालताल हिलबले याको स्वाभाविक जुल गठकी छौ जाति वा छौ वरे लागि साछन बिल ओगो बक्ते ढेको ढेको डुगमखो मालताल हिलबले यामा उगे हिलिको ढेको सुरजुल ठोला मुछिङु ठ्या जुलजी वा छको वरवा मेगो अठिया छु मास छमेसे साछम वा फै निमु जुनावनीमा एन व्यापार बरे ज्यावन भूमि वो दयावसेले मनुटेस व्यापार न वो यु व्यापार न हल थुपि जुना जिगो अफो अले विस्तार विस्तार चीज वस्तु ये सत्ता लु व बिग चलन दयावल ठोक नापा विचारयाम अत्यन्त बुद्धिमान मन्त्रीमा लु व व्यवहार जोगले व्यापार खुबे अफल अजुसा ठौटे ओगो बक्ते सिक्का टक दै मरो लु ताल जिल्लना अले मेम मनुट बिग ज्याजन लिपट ने टक दै डट अले ठुकिना व्यापार व हिलबला याग छन अफ काबिल न्यामेस न टकेको मूल्य सिउले लना चुनि मुवाल आ डा न्याठान चले जुल एना चिसन लुमिनकी माके डा जकल भिंगु मखो ठुकेना छिट मागो मेमेको वस्तु त प्राप्त जिउले मदत जक बिउ ठुकेना चिसन माल ताली हिलबला यापट लुजक यक्कु दुम नेडट आसा छुये मर्म मिदास जुजेको बख छ लुमिनकी ओके छिट मागो छु प्राप्ति यात व्यवहार मयातले डा छु जालगे मुजु आयना गाँगमे मनुटेस मालताल हिलबुला याना दाम मोछौको खनी एन साधारण त यो कोइ छिउले डाइको व्यवहार ज्याउ याचुन
गुली मूर्ख पिन्छ डाँड हिगो चाहिँ नि भिङ्गु वस्तु खरका बिचाए अले इमसन छैट व्यवहार या सत्ता मुङका सोटनाटे ठुकी किनेके इमसन डाँड हिगो गठी व्यवहार वला डाँड हिगो खास छु मुसु ठौई च्याप्टर ठनिया खोचल